ya kamal ka Nur Online TV kejen gwasem ngut kan kono we re wacham banalat kejen gwasem dere subscribe ka dere janyak ba kanetin kokien an ler balinga jen gwasem che tanyena nan man kana ga chush ka antamare wish ka pashala jele danan banungi kejen gwasem mi girama jidit ko subscribe ki ku janyak ne kokien ko no kono de lere de kana wo gwenten kon gor kon ke de koten an ler balinga jen gwasem shala do ka kwiko re shetok ka pashala wajbar chetogo no man kana gat chush kanan tama shala do shenkene re ropni gwad mi telemyet ki telekol to tokaka en ko re shetok re wish ka pashala gwase na ke general woodbar mishwale kolene o kon o kom o taw gwade na gajetin shala do chete keriyang mi chitok ni kajen gwase dan gwate che kor chitok tin kam da kenne South Sudan nis ki South Sudan People Defense Force ki de ni South Sudan gwate chi ke karwal tin me cha o kon cha janak tin re koromo ni kajen shenge dan ki ka kor gwate chiwa chala do kene dia le konte chi potre which en wini ka pushala antama tikare ka ko telekon mishamka ka tele piu ki tele gwatte toykaten shalado shush de ni kene de kon tin ken ne de kon de cha jo kuma South Sudan te cha jo karen yale ko chalado karen yale kon te cha doch en wini cha togano shigna tiken ga jaga jadwal gwate dan che South Sudanese government ki kuma South Sudan me shiken me chicken ga doire wika poshala shalado shina tika dual shuna shugo shuring re rop eregamo chala do jen shabot jeno ngantama rebar ki anyak ka kwiko telekon macham kana ki telo gwas mitekaten chala do gat kana mani kien shushke chala do shiberto ngwan wore kemka ka pinyodo gwas mungota telekon mi shanungun ba jiun ki kem namo chagu jo rekel ka need contain laber ka kwiko telekon mi chikana jigen wini chala do shek mula kwar man mishale arid ushala kwar man jenwa cherach ke ji wan bonwo de lok de jeto ajanemi te ka do me de na de ka lok ja shit ko de kwande jangun che jete ka UN do no chala do tel lok mabatu ko tel kon me de tama ko kon kanana loñ atina ko ba kon ba jangun do no ngoda kanane lalet en kon chala do kon de jangun ko kor jo kam be ki jonga daroten be duno ngoda kanani lada gwawo ngum tok changna men chala do china chi ko dai ko ba ne kon bu kon bu kan ko da ka jikamne wa ngode ci kwermena mo aredu shala sham ci roy kenede ko la ji wan ko de kon de je kam ne ko la bertin ko ne ben reeri kam ndi ka poshala gwada shi kum poshala kene kum South Sudan ci ka gwatin kan gad kan manigan chala do de ko lo jok de lo ka poshala la lo de no gwasa mi gwal mi telami ngai ken wo ci malben ki ken malben wadwal na ajen mi kwala goran tema chala do de na de ko ke kum South Sudan ko de rektun kon ki do ba ci reg mo je to ko je de je gor e de je woch ki de je lat ko de ne kon la community dung bar dar ko lo cere wi ko pashala ko do ba danan chalat ke je ko ne de man ci ko dwal ke gwade dane shire nyal me che bogre wi ko pashala wachi na dwal shina chu de jen nen yen ma wona re ko pashala ko ci dwal ci ten ko ci kum South Sudan che ne la ber che ko bok ke re nyal shala do shikwar an la kwar poshala ala commissioner ram lerenta ma la commissioner kajan gwasme wutkel mishal ke owati ulung aja ramadan en la commissioner kajan gwasme jen shala do jen shi malmotol che benenta mere ko poshala re akan wini shala do shi malmotol che bere re akan poshala jen mendene kula lane de kon tin sharing gwan kon sharing tin shelat banu shadul shop ke kidir ku dan die chaka wang re ka poshala kare nyal kan kore dana che to kare kan deni namo chala do chi delti kidir ku dan die shika wang ka do badana chalat ke je weti olung ramadan la commissioner ke jen gwase me dung poshala chala do she pointe en wudu shalke wetu lunga she goro borat ke kuma South Sudan jen she kuma South Sudan ki selpa ki mi yadit she right ke jen go
ngum shi to ke do be shire ga danje to ga je me nak wude shal keno o kon me na jar wi ka poshala ngum na ka je ki ngum chiro la che we na mo de jelat ko de do badana de riktin be ka ben yam de ko kula kapchong che sal pa ke ma yadi che jogo de yana mo de yana gor de yantar de yana goro go ka do badana de ngai ka je ngum chiro la da ngum na ka o kon ki ngum shire ka mo shi je nongre gocha ka poshala ka gwaze chire ka mo che to ka je chala do netin kon shiring dor dob de gulo lo jogo je nimi shi poshala she kulo te kamal ajen dob dan de kulo lundaw ke je shang men shush ke longre dor gwad dan shiring ten ko goda kon shiring ten shiring ka ko bo ka shiring ka pinyudu ka kem toto chala do netin kon shu ka akoba shagal lok gwada dan ten war tekaten chala do shalom to cha to wini ne ko ne rin ka pinyudu chala do tere lokko kan jiwen kan ngun na mo are kel mi choro lar wini chala do batte ka men ti dabo lo shuj gad ko tele kon mi je kana mi de ka gad ken de kana kulo rom ka je gad men ko na lar wini gwade shi korom me cha tokten entama chala do tigare shuj ka mi dire lon kan ber are wish ka poshala ki rar poshala gwada kon shi grodian barten sha kuma so Sudan cha tijo de ken mal de ken jaga jat wana ko de na de lo dawuch de te de ale ko ne chir lat de ga palwe de goro duop de na de ke shen kamal ka jem me kai kaloch nen kon langwen ni bar ke ngwen anyak o cha kun o kom o taw cha jenak so Sudanese People Defense Force reuch ko poshala no ma cha je go rekel ne ren konte la use ke langwen chikaru shumat ko bi nyin ke kuma so Sudan me chikani wono de ka kum so Sudan de kana jo gwada na shengatin shu so Sudan shu kum de shu kan helicopter je kana shu jakalo lo kana rodien ajen do be dan e ko helicopter ku kan rek poshal ku kana lo dwaj ma keje ka shalat ajaram dan la commissioner ka jen gwada men go cha bil chop ke kid ku dan diech cha ka dak ka mach ke chika wang re ko poshala ne me jele dan de linga jen gwas me mi jiram jidit ke jen channel me gore jen bi nyane ko ken ko no kono de ler de kan gonde ko ken ten gor kon ke de ko ten gore jen bi jen nyak ba kan de ko ken e jen gwas jen god de kon chongten biata kamal bye bye kumada mi wewe tela rambu chuti tela gan mi buchuti Meti bulonti kumada mi wewe tela rambu chuti tela gan mi buchuti tela meti